atu rā a Kiingi Tuheitia Pootatau te Wherowhero te Tuawhitu. Tuatahi ko tēnei mihi atu ki te Kiingi Tuheitia. Pootatau te Wherowhero te Tuawhitu kua hinga atu. Ka anui te pauri o taku nākau e rongo ana te hinga o tēnā tōtara nui o te wao nui o tāne. Engari he mihi porapora ki aia, he mihi ana ki te whānau pani, me te kingitanga, me tainui waka. The future is a new horizon where Māori take the lead. No te wiki kua huri, I tū ai te koroneihana te kaumāwaru o Kiingi Tuheitia. Muri tata tonu mai o te wainga nui pō, ka mutu koaroa ia e pīkau ana I ana mate. Ko te mate huka, koira te tino raru. Ka mutu I roto I ngā wā itine ko ngā pūkahu me te mana wā I raru. No reira, katoa I rai huitahi kia kaitū tō tātou kiingi ki rākira. Ka re kore, ka noho tonu te māharatanga o Kiingi Tuheitia, puta noa I te takiwā. This year when we went to the hui at Ngāi 10,000 people there, just observing the Kiingi Tuheitia, and during that process, amazing scene, atmosphere, and the coming together. So I really have respected what the King has done this year and bringing the people together. My admiration for him in particular over the last year, what he's been trying to do for our country in particular, and his vision, his long-term vision for our people in this country, and so it should be what he wants, and that's to ensure that we all have an influence on the decision making and not just certain people. E ki ana te kai whakahaere ōmua o Te Runānga o Ngāi Tahu, Alisa Tumahai, ko pupua ke te hononga I wainga I a Ngāi Tahu me te kingitanga, no te wā I whakatau ngā kreme o ngā iwi e rua I te wāhanga I Watekau. It's always been a respectful relationship. In the past we had Kukupa, Te Katani was part of the King's council there, and he was seen as, of course, Ngāi Tahu, and participated in the forum when Kiingi Tuheitia was selected. So there's always been a close relationship with the iwi of Tainui, with the kingitanga. E hōhonu ana tēnei hononga I wainga I ngā iwi, hau ngātu I ngā hononga oha. Here on the West Coast we have that whakapapa connection, and we had the privilege in the 80s of having his mum here to open our little wharenui down on the Para Arahura, which was the first wharenui that we had before we've got the beautiful big marae that we have now. Nā kapuni takatia te tini ngero ki te poroaki I tēnei tangata humārie I huri hei Kiingi. He brought forward humble, gentle messages of kōrero for the nation of New Zealand. So I think that's going to be a voice that's missed. Our culture is what makes Aotearoa special. Kei te Kiingi, kei te rangatira, e moi o ki atu rā. Skakayla Alapaki-Andrews, Tahu News. Ko te reo, te take.